siyabonga isikhathi sesihambile ngicela siphuthume isikhathi ngiyahleka nje bazalwane khona kade elanga phambili ekade ngifisa ukuthi ngelinye ilanga na phela akakhothe phela base bekhotha abanye namhlanje namhlanje ngambona ngathi nawe ukuthi kuyabambeka ngathokoza bazalwane bazi sekuphelile ukuqina siyabonga bazalwane Jesu Kristu inkosi bazalwane ngiyacela siphuthume siye kofakazi ake ngisahlabelela ngenxa yesikhathi ngicela abangisize bazalwane ofakazi babe no 5 minutes nje lo nengoma phakathi ohlangene nengoma u5 minutes wakho nje uhlangane nengoma phakathi ngiyacela nje ngokusizwa inkosi sibambe isikhathi 5 minutes wakho nje uthi liqi ufinqe ababa u5 abafakazayo sicela nje abafakazayo ufakaza abawu5 aphuthume nje beze ngaphambili ngeke sahlabelela bangisize nje esikhathini ekuhlabeleleni kwabo nje u5 minutes kufaka ngaphakathi uma ke senginyakaza lesitulo inkobe sekunakele cela bonke nje beze mawusula ngaphambili uzozisha igama lakho nesibongo nokuthi usukaphi nonke bazalwane nje ngicela nime ngala bese oyedwa thatha imic bese emaphambi kwalesi siphambane ngime phambi kwaso Jesu Kristu Jesu ngangimani niki ngalesa